And it's rainy evening here in Barangay San Lucas, Magsingal, Sur. Live po tayo ngayon para sa instruction and mechanics para sa Raffle Draw on the first week of September. So, yung mechanics ay babasahin natin later. And, bagak to dagiti prizes, so nagiti pa-premyo, taji, pa-shoutout ka na dagiti ka naturong nga nasapa. Tita Tina kasi tataka mo makapag-live ta para G mechanics na G jay pa-raffle na dati uncle. Ay. Yeah, I'm with Bright and Dynamite. And tani, uya ka. Hanggang alas 10 lang siguro dati sa 23. Oh, so Ryan takita to the gym napay. So, i-paraffle ka taga para pala nga po taga Magsingal and San Juan laeng. So no da kayo apo nga data abroad agbalin nyo nga agbalin kayo nga gi sent and trio ta datoy kat for the 200 pesos lamang. So dagitoy na da kabagyan nyo ti Magsingal or taga San Juan agbalin kayo nga sumali. So agbalin kayo nga agbayad through GCash, bank transfer, agbalumat personal. So datoy kat karay ka kaysa yung lahat dyan ba lang ni Tita Nida data. Hello Tita Nida. Ayun no manang Chris Julia kasi alas 9:30 pag 9:30 to lang sa tundot ta orahin tapit yung buyo tap na kwada di sumali tapos damdama damdama after 15 minutes talon to yan live. So dagiti paraffle po kat naggapo ti Dubai. So imported Amin awan ti abak Amin nga numbers gagatangan nyo. Uray mano mga bak kayo. 1 to 3 items ti abakan niyo po for 200 pesos. So the mechanics na damdama i-update or i-live tayo dito via Facebook Live 9:25 PM. So 5 minutes tapno pangururayan tayo kan dagiti dadto mga viewers tayo from Magsingal and San Juan. Ay, so, sumang balbalata maliwanag Kristan. Hello, ate. Kira niya, anti message ni mama. Message 13 or 14 viewers and counting. So, 5 minutes before we're going to start before tayo i-announce the mechanics to raffle draw tayo para to no September 1st or the first week to September. Oh, hero ka nun pati yung katabi mo kung ano naman ang Chrisan. Yun no? Video. Bagong housemate ni Kuya CJ. Yan. So Roslyn Soriano is also watching from Abangan, Pangasinan. Yan, madam matitudo na tayo magsingal. Sure, Ate Chris Ann, choose your number. Damdama tayo ibaga tayo ati mechanics stop no amin nga amin nga bubuyat at nakit magbiyak mabasa da amin. So, amo kain chat na kamata ni Manong bin regarding kan datoy. So, okay. So, 4 minutes time. Alright, so 4 minutes pa, tap no may madadodan niya 14. So Magsingal and San Juan na po, buya kayo dahito ita agpa-raffle tayo man.
3 minutes left. Yan, Magsingal and San Juan na po, online kayo. Mang Melvin, nag-ring ka. O nag-MML ka kayo lang. Buya ka, datoye. Alright, 3 minutes. I-check mo naman yung video. Shoutout kaabay ka. Yan, 17 watching and counting. So, 2 minutes left before we announce the mechanics for the raffle draw. Ayun, no? Habang rumabrabi, madadutag online. Handa mag-giba ba? Buy-buy na kami dyan baba ka. Karen Joyo McCarthy is watching. Yan, manang Joyo. Kumita ko dyan eh. Hi, mama. Nakabonet, malambing ka no? Alright, so 18, so 9:28, 2 minutes. Oh, you have... Marian Oliero Tamayo. Shout out. Hello, Ate Marian Oliero Tamayo. Naman ang yan sa... Nayabang-abang lang 1 minute lang eh. Maka-open na. Pag finish? Dami lang. UTS no? Ay, shout out. Sorry. Hello, shout out kay ni Manang Joy to Singapore. Alright, 17 viewers and counting. 9:30 PM na po, sir. Okay, so i-share yung dato'y live to itata para kadagiti taga Magsingal and San Juan. I-share yun na po kasi dato'y kat raffle draw for 200 pesos. So to mechanics tayo kat Tingin sa ito. Nakalo ka naman yun. Hello, Liza Tabuso. Good evening. No, review na yun, nakaringa. Ka-online kayo. Okay, so i-stop tayo na po. Background music tayo. Tap no, mangyagan. Manalaing to mechanics, the raffle draw. Okay, so Magsingal and San Juan area. Okay, so apay rin na bi agpa-raffle. Yan. Okay, so 12. Okay, 13. So, balindatan. Kasi, i-share yung apo, dato ini kasi Magsingal and San Juan area, makasali kayo apo ti raffle draw tayo. So, Magsingal and San Juan area, raffle na walang talo, lahat panalo. So, for 200 pesos, agbalin kan nga mga bak. Para iti grand draw, dato iti grand draw kat 11 items. 10 to 11 items ato'y abaken nyo. 5 kilos sugar or 5 kilos nga asukar, 1 liter dishwashing liquid, oatmeal 500 grams, 2 Johnson's body soap, can 1 Piari turmeric can soap, and 1 papaya soap. Can adapay ti 1 snail white lotion 500 ml. Adapay na yun na 1 snail soap pa can classic glycerin lotion 360 ml. Can maysa nga imperial nga soap. So, first spin agbalin nga mga bakti maysa aging gana ti 11 nga items, ha? So, dagitoy ti kwa tayo.
awan ti maabak ta amin nga bambunot ket adda abaken na. Awan ti lugi ta dagiti abaken ket imported apo nga naggapo ti Dubai ha. So datoy apo ket 200 pesos tayo ha. 50 slots laeng 1 to 50. So ni number 29 ket naka-reserve kasi tatayo lang na nain ko datoy. Okay, so to mechanics tayo dumungag tayo apo Magsingal and San Juan. So Tagalog tayo kasi Tagalog at in surat ko tatay, in note ko. Pumili ng numero mula 1 hanggang 15. Bawat number ay 200 pesos apo. Awan ti limit na ti panaggatang ti number. So, uray gatang you 1 to 50. Agbalin mi nga deliver no bigatan agad-agad. 11. Okay, 11 at Chris Ann. 11. Okay. Gari kayo no, tayo lang saglit aja. Okay, so ulitin tayo apo dyan mechanics ha. Ibasa tayo pa iti full mechanics na tapos free kayo ton gi-comment below ti numbers yo para ti raffle draw tayo. So mechanics, pumili ng numero mula 1 hanggang 50. So 1 to 50 apo Bawat number ay 200 pesos each. So wala pong limit ang pagbili ng number Uray gatangan nyo amin kung nakngarodan tatayin 1, 2, 5 bagbalin mo gatangan data. So datoy agsimula ti panag-collect ti payment tayo apo datoy para kung dati raffle draw hanggang katapusan or agbalin to no mapunon daji 1 to 50 nga number. So first lot i-announce to or tawag dato yun i-chat min to or i-PM min to dagiti nag-register. So datoy ti raffle draw ket mapasamak ti first week ti September 1 nagatang aminan nga numbers ket ag-raffle tayo sigod to kanadyen. So before the raffle ag-collecton apo para kanji payment tayo nga 200 pesos per number So, ti raffle draw ket aramidan tayo via Facebook Live. Kan agusar tayo ti maysa nga application is daytoy ti spin the wheel random picker. Adang to ti send me nga picture tap no makita yo ti ibagbagak nga G application nga usaran tayo. So, ti payment apo ket via GCash, bank transfer, coins, PH, agbalin mat nagbayad kayo ti personal. So, kas na kung nagtatayan dagiti data abroad no adda po ti kabagyan nyo nga or no kayat yu ti sumali agbalin nyo nga isan ti payment yu ti kabagyan nyo or agbalin nyo nga ibaon nida maigbayad agbayad ti GCash i-PM da kami lang bayad ti GCash or tawag dati bank transfer coins PH agbalin kayo apong agbayad kan dagita agbalin mga agbayad kayo agipatulod kayo ti umay mangbayad ti personal nuhan nyo nga kaya ti nuhan nyo nga kabisado ti online kasjay. Okay. So, masapol lang nga po ti complete name, phone number, kon location nyo So, datoy lang apo kat para lang kadagiti taga Magsingal and San Juan. Note, take note of this, okay? Wala po kayong talo kasi amin kayo kat mga abak, okay? Kas nabanggit ko datayan 1 to 11 items ti abakan nyo. So, the viewers na dayay so, for example, if first spin tayo kat mga bak ti dishwashing liquid kasjay. Kasi yung dishwashing liquid tayo kat 1 liter adya po worth of 200 to 250 pesos dito ayan tayo. Sino data man? Okay, so isa nyo lang ti complete details yo. So, nakapag-register di Kalban or nakapag-send ti number na kanya ako ni Auntie Jane Tadeha Pagaw from Bungro. Umay to isan kanon ni kon nagpili ti number na kat 29. So 29, 11 and 11 is already reserved. So other slot from 1 to 28 tapos 1 to 10 tapos 12 to 28 and 30 to 50. Okay, agidya lang ta apo ti available nga slot tayo So datoy apo kat hanggang August 30 panag-collecta tayo ti payment kat
no mapuno lakit din amin dadya numbers tayo no 2 to 3 days nga mapuno dati isla ati 1 to 50 nga numbers tayo agbalinon nga gi-starten ti collection ti payment tayo through GCash, bank transfer or personal yung maitad kanyami. I-send nyo lang nga po ti complete name, address yo no tagano kayo kanji phone number yo tapno makontak kayo no hang kay to nga in kaso nga han kayo to nga makapag Facebook live or han yung tumabuhay ti Facebook live pero i-post min tumat lang ati Facebook live tayo ti Raffle Draw. So 15 viewers 9:38 so 8 minutes tayo lang papatangid to So kasya po so 200 pesos apo per number agbalin kayo agpili uray mano nga numero ulitat number 11 and 29 kat naka-reservan. Other numbers, balin nyo pa lang i-fill up. I-chat na kami lang po, PM na kami lang through our Facebook or our Messenger account, Carl James Cortez Olupani. Message na kami lang ganda tatap no may send me ti full details kan may send me apo dagiti pa premyo nga agur uray kanyayo, okay? Okay, so okay, Melvin De Loyola, where are you? Mention ko yun agad. Ayan na. Online. Okay, so no kayat yung payabot ag per serve or gumatang ti slot or number ag comment kayo below. Background tayo. Okay, so iulit tayo ito mechanics sa puti raffle draw tayo. Taga Magsingal, para taga Magsingal and San Juan na po 9:45. Iulit tayo ito mechanics tayo party raffle draw. $9.45 apo, iulit tayo di mechanics to raffle draw. Tapno mabuyo dito to. Okay, promote mo ang bayati ko. Ni Show My House tayo. Bueno, kaya't you to may merienda may kalati balay. Open kami from 8 a.m. to 8 p.m. Show My House, to'y barangay San Lucas, Magsingal, Locosur. Dapat ilako mga kikiam ken fishball. Gideliver kami pa yapo, to San Lucas lang Kasi narikat ti rumar-rumar. Bibilin ko yan agad upang hindi na maunahan sa mainit, masarap at hindi nakakaumay. Ang tinutukoy ko walang iba kundi ang siomay. Ang sarap kainin ng favorite kong siomay. Lalo pag mainit, di na makapaghintay. Di ko mapigilan ang sarili ko sa siomay. Pag siomay kasi, ako'y bumibigay. Ang sarap kainin ng favorite kong siomay. Lalo
Magsingal and San Juan. medyo may anghang para pag kinain to ay Mas malinaw na. kaya mula nang masubukan Promote ko pa yung tilapok. Siomai. araw ko ay di buo Siomai, pati ko fish to ball, natitikman chicken. ganyang Okay, kasikat Himalaya the po. best kaya hindi ko matiis na pag wala ng siomai ako'y naiinis. Ang sarap kainin ng favorite kong siomai. Lalo pag mainit pinamay. Magsingal and San Juan. Stay Di tuned ko na po. mapigilan ang sarili ko sa siomai. Pag siomai kasi, ako'y It's love. bumibigay. Ang sarap kainin ng favorite kong siomai. Lalo pag mainit pinamay kapag hintay. Di ko mapigilan Okay, noted ang agad yan natin sarili dito. ko sa siomai. Ang siomai kasi, sarap ay pamatay. Alam nyo na kung gaano kasarap. Cause for me ang siomai syempre walang katapat. Dahil katakam-takam at ito ay sobrang sulit. Kaya pag gutom ako, siomai ang naiisip. 48 Sa slots siomai, di available, magsasawa. 11 and I will 29 always has ask been for more. reserved. Cause I know naman for sure ako'y muling i-score. Para di na ako mabitin at lalong masatisfy. O order pa ako ng marami pang Siomai. Ang sarap kainin ng favorite kong siomai. Lalo pag mainit pinamay kapag hintay. Di ko mapigilan ang Magsingal and San Juan sarili ko area. sa siomai. Stay tuned na po. Ang siomai kasi, ako'y bumibigay. Ang sarap kainin ng favorite kong siomai. Lalo pag hirap mainit lang yung ano pinamay kapag hintay. Di ko mapigilan ang sarili ko sa siomai. Ang siomai kasi, sarap ay pamatay. Ang sarap kainin ng favorite kong siomai. Lalo pag mainit pinamay kapag hintay. Di ko mapigilan ang sarili ko sa siomai. Pag siomai kasi, ako'y bumibigay. ang sarap mali na ka-online. kainin ng favorite kong siomai. Lalo pag mainit Masarap pinamay eh. kapag Pero hintay. i-repost tayo at i-live tayo. Okay, 9:44 p.m. 1 minute. Sarap ay pamatay. Ang sarap kainin ng favorite kong siomai. You know I'm gonna get you, Kasi last time na nag-live kami, whatever it takes to get there. baka No, I won't drop you so like tatanong everybody else does. Okay, 9:45. Forget about I-repeat niya po yung mechanics to Raffle Draw tayo. Start tayo lang. Ay, katiya. Dito yung nagbubuhay ni mama. Okay, Magsingal and San Juan area. Raffle na walang talo, lahat panalo. Okay, so 200 pesos apo agbalinkan nga mga bag para tigrandro, 5 kilos sugar, 1 liter dishwashing liquid, oatmeal 500 grams, 2 Johnson's body soap, 1 Piari turmeric soap, and 1 papaya soap, 1 snail white lotion 500 ml, 1 snail soap, classic glycerin lotion 360 ml, kan maysa nga imperial. So per spin agbalin ka nga mga bak ti maysa aging gana ti 11 nga item. So kas na-mention ko tatayen 5 kilos nga sugar gijay tabakan tayo. So awan ti maabak ta amin nga mabunot ket adabaken na po. So you want to 50 apo nga number kat adda amin na baken nyo, okay? Awan ti abak di jay. So ti mechanics tayo. Pumili ng numero mula 1 to 50. Bawat number ay 200 pesos each. Wala pong limit ang pagbili ng number. Isu nga uray no talo, 2, 5, tigatagam, mabalin. So, agsimula or magsisimula ang pag-collect ng payment after mabuo jay 50 slots. So, you want to 50 no nabuo dajay na po, go on. Ag-raffle tayo to sigodan. So, pero naka-schedule tayo ti first week of September di raffle draw. Ta, ag-gather kami pa ti ag-join ko na ti raffle hanggang August 30. Okay? So, ang raffle draw ay gagawin via Facebook Live at gagamitin
ang isang application, spin the wheel random picker. I-send mo ito at picture na damdam ha. Dati usa rin mga application. So, ti payment tayo apokat via GCash, bank transfer, coins, PH, o nagbalimat nagbayad ko iti personal. I-send nyo lang nga po ti complete name, phone number, kan location nyo. Okay? So, taga Magsingal lang nga po, nunod ta kayo parte ti Magsingal, i-send nyo lang kanyami, or PM nyo lang kanyami, or nunod ta kayo parte ti San Juan, PM nyo lang kanyami. No worries, amin nga items kat may deliver kanyayo, okay? So, kung naroon na tayo, note, wala po kayong talo kasi bawat number ay may katumbas na papremyo. So, agbalin ka nga mga bakti 1 or maysa, aging gana ti 11 nga item. So, dagito apo kat as a more essentials, dagiti abaken tayo. Dagito kat imported apo naggapo ti Dubai. So, awan apo ti lugi dita. Kasi, more than 200 plus ti presyo na ti bawat item na datoy. So, ngaron, ay ti mechanics na 1 to 50 nga numbers. Tipilyan nyo laang. Naka-reserver ni number 29 kan ni number 11. So, other numbers, open pa ya po. 48 slots available. I-chat da kami laang or i-chat kayo lang iti Facebook Live. Tayo tatta. Urayan mi data hanggang 10 p.m. Tapos tulubigat no kayat yu ba iti no kayat yu ti register po open latta ti messenger account mi message da kami lang. So from agiti po taga Magsingal ken taga San Juan, open na po datoy 1 to 50 numbers. So Ryan mapo ti comment yo. Comment kayo no sino no dati pa shoutout yo or no da kayat yung kablaawan dito Magsingal, da kayo apo nga data abroad no kayat yung kablaawan dagiti kakabagyan yun toy. Ito Facebook live tayo. Comment nyo lang po, te basa tayo. Hello, Jovi Galido. Good evening. Ano matatang pare? You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. So, ulitin tayo po. Ti raffle draw tayo kat rugyanan tayo apan mapuno just lot tayo ng 1 to 50 numbers. So, dua nga numbers ang tinaka-reserve ni number 11 kan ni number 29. So, more on essential needs. Tag-itiabakan tayo.
For 200 pesos apo, feel free nga message na kami dito yung messenger account. Carl James Cortez Lupari. The question niya po, damagan nyo lang. Liberty Messenger niyo open 24 hours. Message na kayo mabigat no kami mabasa data. Kasi no, dutag message no kakat matambakan. May samaysaan tayo amin natapo nga replyan. Hello mama. Ni mama. Tawon sama ni mama. Basta i-share ka mo hindi ka dati. Okay. Ni ate ko dati ba? Din ni manang mate nya kita mo raffle draw ate ti kata 200 pesos para kada giti taga Magsingal and San Juan area lang. Ti abaken tayo kat dagiti like sabsabon, dishwashing liquid, isend details kanyayo apan anong ipm da kami lang or ipm da kayo if you're interested ta kasi 1 to 50 slots laing datoy for 200 pesos. Magsingal and San Juan. Isang araw dahil message in balak pa tayo. Okay, iulit tayo kasi dati nagdamag yung mechanics na niya. Tap no Hello, big boy. Good evening dyan sa Buraka or sa Aklan. Ayan, naka-online na ni manager. Five minutes before 10 o'clock in the evening. Okay, so 9:55 po, i-repeat me the mechanics para kadagiti haan nga naka live tatay. So, Magsingal and San Juan area. Raffle na walang talo, lahat panalo. So 200 pesos apo agbalin kayon nga mga bak ken dagitoy nga pa premyo 5 kilos sugar, 1 liter dishwashing liquid, oatmeal 500 grams, 2 Johnson's body soap, 1 Piari turmeric soap plus 1 papaya soap, 1 snail white lotion 500 ml, 1 snail soap, classic glycerine lotion 360 ml ken may sanga imperial. So first nagbalin kayo apo nga mga bakti maysa aging gana ti 11 nga items, okay? So datoy apo ket para kadagiti taga Magsingal laeng ken taga San Juan. So no worries, no mabunot kayo apo automatic adala tabaken nyo. Awan ti maabak ta kada slot or kada spin mga bak kayo apo, okay? No sino ti pagturungon na G arrow G spinner tayo isu apo ti mga bak ti agija item in mention tayo itatay. So awan ti mabak ta amin apo nga mabunot ket adda baken na awan ti lugi ta dagiti abaken nyo apo ket imported naggapo iti Dubai. So amin na po kat agiti ati price ti per item tayo kat more than 200 plus, so nga awan ti lugi di jaya po. So ti
Okay, so G mechanics tayo apo. Wag. Ay, hindi. Iba yan. Turuan mo na lang ako mag-gun. Ikaw talaga, big boy. Sumali ka sa raffle, papadala ko dyan sa aklan. Okay, so G mechanics tayo apo kat pumili ng numero mula 1 hanggang 50. Bawat number ay 200 pesos each po. Wala pong limit ang pagbili ng number. Okay? So, agbalid ka nga gumatang ti may 1, 2, 3, 5, or sa pulo nga numbers, any numbers agbalid mo agatagan. Except kani number 11 ang kani number 29 ta naka-reserve na po. Kaya nagatanda ka na dyan islatan. So, ato ya po ang collective payment tayo ti pa nag-collective payment kat into no consider mapunon ton slot ipm mi dagito yung preserve ti slot nan tapos no napunon to amin na dyan po muna nagatang to amin dyan numbers tsaka tayo ag-raffle to sigo doon. Okay, so ti expected nga pa nag-raffle tayo kat into no first week to September nga po ta mapun namin G slot tayo before first week of September or September 1st kasi jay ag-raffle tayo sigidan may notify dagiti sumalin. Okay, giting kumatag ti numbers so ti raffle draw tayo kat maaramid via Facebook Live kan ti usarin tayong application kat spin the wheel random picker. Okay, so ti payment tayo apo kat agvalin through GCash, bank transfer, coins, PH, wanag baling kayo matkaw, mayag bayad personal kanya minto ditoy sang lokas. Okay, so da kayo apo nga data abroad, agbalin yung mat let 29 ko makano. Agbalin ka pa yung agpili ate matati sa baling yung numbers kasi amo yan no, gibilim nga yung cut na Okay, so da kayo apo nga tabrod agbalin kayo matlata apo nga sumali basta taga Magsingal ken taga San Juan jay pagpa inagan nyo ditoy. Okay, so agbalin nyo nga isend ka dagiti or ti GCash account, bank transfer, coins, PH po. Okay, so isend nyo lang nga po PM Carl James Cortez Olupari ti messenger account ko. Isend nyo ti complete name, phone number ken number yo nga napili yo kung yung kayat yung number nga para ti raffle draw. Okay, naman nga numbers isa nyo lang kanya except 29 and 11 and 29. Okay, kan isa nyo pa ya po G location niya. Okay, no, wala po kayong talo kasi bawat number ay may katumbas na pa-premyo. Okay, so like G kinunak tatay sorry hello natumba sorry. Okay, sorry that time. So kasi kada numbers nga mapili apo or no mabunot G para G or G pa nag-spin G wheel tayon to para G raffle draw at dalat abaken nyo apo. Okay, awan ti maabak. Mark Joshua. Okay, 10:01. Taga Magsingal? Santa Monica. Okay. Magmaladya boses ko din. Wala na ka-volume dyan. Alright, so pala. Okay, the raffle draw tayo apo kat 200 pesos per slot. 1 to 50 numbers, essential needs. Pagiti masapol yu ti udeg ti balay, ti agbalin nga usaren nyo, ti ka. Takadwang kat adati sabon, adati asukar, dishwashing liquid, gijay. So message na kami lang nga po para ti ko ayo. Para ti slot para serve yung slot. Open kami the messenger account, message na kami lang. No adati or adati damagan niyo apo. PM da kami lang. Taysan mi ti details na kuno anya ti aramidan tayo.
10:05 agaw tanto. Uray niya nga niya. Uray na number. Urayan niya nga number except kun ni number 11 kun ni 29 kasi nabunaala da dyan. Ate Mate, tururayan na ka. Kasaluluwa na ako ng bed. Hindi. 1 to 15. Mark Joshua Lumabi, number 2. Number 2 ka, no? I-note mo dito tayo. Okay. Masiguro yung taka. Okay, make sure po dagito kasi di pa nag-collect tayo ti payment tayo kat agbalin to ka personal, the bank agbalin ti bank transfer via GCash or ti Coins PH. So dagito ya po i-inform da kayo to, da kayo tatangag comment tatangag rabi. Mark Joshua Lumabi. So di mo natatay kat ni Ate Chris Ann. Number 11 via GCash. Kani Mark Joshua Lumabi. Number 2. Bampay lang, hangkapil lang ko kasi PM tanto da. Datak hang eh. Nakita kita comment section. Okay, so EPM da kan to ading Mark Joshua no kasanon to G pa nagbayan tayo, okay? EPM da kan to no kano kami nagkolekad. Ate Mate, tururayin na kapay. Kasi hanggang 10:05 or 10:10 kami hag-out. So, apo, nalang numbers on cut number 2, 11, kun 29. Okay, ado pa 47 numbers pa or 47 available slots for 200 pesos apo. Ado ti abaken tayo. 11 items, 10 to 11, 1 to 11 items tayo at ti abaken tayo for per spin. Para di grand draw. 11 items. Kaaduang kat agiti kasapulan to. Nagtibalay. Datakat estimate me kat around mga 2 to 3,000 ang puti worth na daji grand prize. Awan tilugi po ta amin kayo kat mga bak, okay? So, it's either daji umunang spin, mga bakti 1 liter dishwashing liquid, baling na kasya eh. Agbalin to maji second spin, agbalin nga mga bakti dishwashing liquid plus salt or the iodized salt. ado antimate tabako. Di grandro garod kat worth 2 to 3,000 pesos aji grandro kasi dagi di items tayo kat imported naggapo amin ti Dubai so nga sinigurado mi jay sinigurado mi ati pa raffle nga awan ti mabaklatan tapno syempre happy life. 1 to 50 numbers apo. Saan teta salang ako? Ano rabi talaga ni 10:07, 3 minutes before we end this Facebook Live ako. Okay, so apo agbalinda kami latang i-message anytime ti messenger account me Carl James Cortez Lopani. Click nyo lang yung message button. For more inquiries regarding kanang raffle draw tayo
mapasama kinto na first week to September or upon mapuno di slot tayo nga 1 to 50 or 50 slots. 200 pesos lang nga po. $30. Okay, ate Matet. Awang problema tayo listami. Sino tinagan mo ito ya, tita? Si Kantulatan, may ito alan ni mapaminto tulad ko ni CJG ka? Ayun na ni CJ, di barbarit? Di barbarit? Ay ni nanay tulatan. Ay, so dependent, kompormento, basta isend mo tulata kanya, minat, tita G details mo. Okay, so 4 slots reserve po. Number 2, 11, 29, kan 30. Okay, tita Matet, no problem. Kawan, tad min tulatakin na nairosingan dya baka. Kaya don't worry, notify. Aman, mga habak kayo kasi amin nga numbers 1 to 50 ada baka dyan sigurado na dyan. Worth 200 or more. G abakan nyo G item. Kana G mapili, G piliin yung number. No worries, saan kayo nga mabakan dito kasi G items tayo kat sinigurado mi nga uray no dati ko kasi yeah. 1 to 50 numbers amin mga bak ajay. No worries. 1 to 11 items tabakam ne no mga baka G grandro. 2 to 3,000 worth of products tajay sabay-sabali nga products. Sa lupa natin naka-online. Okay. Magsingal and San Juan area po. Comment kayo laang. Just comment or just comment how para ti-raffle tayo. Comment how. Message tayo. Anuhan nyo po nga nagtiya. Live tayo tatay para ti mechanics tayo. Ayan. Kasi 5 minutes tata or 10 nga yan. Okay. 2 minutes. Magsan tayo 2 minutes san. Habang guray tayo pa eh. IPM da kami lang nga po para tiya. Wow na wow talaga. Yun. No nakita majid message mi kanya mon. Kasjay kado ti pa premium. So ada kadagi jay no 1 to 50 numbers. For example, 1 liter dishwashing liquid para kanati first spin. No, ada to nabunot nga sabi malay mo no pang grand ro di bagim, di ba? Number 30, last number na nabunot po, grand prize. Lahi kayata nyo pa yamin na po nga taga Magsingal and San Juan. I-share min to dati Facebook live, tata, kanto nabigat. Kami nga mauma nga mangyulit-ulit. Ayan naman tatay, tatala. Hello, Mang Regimar, ta Kasili, Cagayan. Kumusta kayo tanmano? Good evening. Ni Lola Josie, ni Manong Michael, ni Manong JR. Wah, nangasapay ko mga abak kata Manong Antimate.
online pala ni manager. Naku mo. Ni manager. Okay. Extend tayo pa eh. Balay mo dapat yung humabol. 10:50 na po ang close on the Facebook Live tayo. Ulit-ulit nyo lang ato yung video para kung dyan mechanics to Raffle Draw. 200 pesos. 1 to 50 numbers. Allah. Datan, tinapigsa nga tudo. Magsingal and San Juan area po. May deliver kanyayo. Kontakin da kayo po, may deliver kanyayo. Uray no taga Maratundo, taga Patong, may deliver. Kan depende apo no kayan tulakit di transport by means of transportation kay Jilugan. So pero no worries, aramidan tayo amin tap no may tedmat lang kanyayo ti papremyo nga abaken niyo. Ala, namang may iti todo nagpigsa, ito magsingal. Yan, good evening, kadagiti naka-live or dagiti naka-online pa lang tatang, agbibuete Facebook Live me via Facebook Live. Awang pa'y maturog, takadigdigos ko pa lang, nabasa pa lang di book ko. Okay, Magsingal and San Juan area, raffle draw, 200 pesos, 1 to 50 numbers lang ako. Mechanics, sublanan yung tulapot ka kasi 10:50 nag-closean ti Facebook Live tayo. I-replay yun to natin video. No worries, ado ti tag mi nga friends with toy. Aglalo ka dagiti nakapagpa-reserve ti slot na or ti number na. Alright, rainy evening here in Magsingal, Luxor. Okay, 10:50 na na po. Again, thank you so much kadagiti nag-register at tangal daw. Taktailus. Hello, ma'am. Taktailus. Yes, apo, sublianan nyo lang kay Facebook Live tayo itatay kasi raffle draw tayo 200 pesos 1 to 50 numbers nakareserve na po tatangarabiin ni number 2 Mark Joshua Lumabi ni Ate Chris Ann number 11 ni Auntie Jane Pagaw number 29 kani Tita Matet Ugalde, number 30. So, ado pa yapot available numbers tayo nga nagbalin nyo gatangan. Oray manuha po nga numbers tayo katagbalin nyo gatangan. Oray no 5, 6, 10, balin na po. Kasi awan tiyabak yun dito, ya. Two minutes pa kung ako. Kasi dapat lang magbuy-buy. Dapat lang magbuy-buy. Oh, nilong ang boy. Nilong ang boy. Reserve mo ti slot mo 200 pesos only. Tabakan tayo ket ado tagor oray ne. Imported aming abakan na items gaputi Dubai. Essentials ito so 1 to 50 numbers agpili kay lang di jay. Reserve ni number 2, 11, 29, and 30.
So 46 numbers available. Comment nyo lang po no dati damagin nyo patana ko online kami pa. Okay, extend tayo ti oras tayo since dapat lang ti naka-open ado pala ti naka-online 10:18 p.m. Rainy evening here Magsingal Lokasur. Nagiti karuba tayo po, sisiring pa. Hello, good evening. Grand draw tayo, worth 2 to 3,000 pesos. No worries, the per item po, worth 200 plus. Ti presyo na di abroad. Kung i-convert tayo dito, kasi di ko nakit de. I-convert tayo ito, more than 200 pesos apo ti price na per item dagi G abaken yo. Kasi bundle to dajay, hanot nga hami nga itulok nga hanyo nga masulit di pa naki-join yo ti raffle tayo. Magsingal and San Juan, open apo to slot tayo 46 slots available. Kinsa pala to? 20. Balin tayo pego online daman ti Facebook live nga mapasamak ng bigat para kadagitihan nga nakabuyo at tangarabi. Tap no may live miya po dagiti mechanics tayo. Kano daman damagan nyo, message na kami lang sa messenger account me. Open up, okay? Alright, so exactly 10:20, agragapan ti Facebook live tayo. Pagyamanan niya po, dagiti nakisali tatang arabi, dagiti nagpa-reserve ti number na ni Tita Matet Ogalde, Mark Joshua Lumabi, ni Ate Chris Ann, ni Auntie Jane Pagaw. Nakapagpa-reserve pala di kalban actually ni Auntie Jane na Pagaw. Thank you so much po kadagiti nagbuyat at tangarabi kadagiti nakijoin kanyami. Good evening and also good night. Bye bye for now.